ukuphindwa kwakho. Isizathu esiyosave umndeni wakho nekhaya lakho ekukhokheni imali for impilo. Ukuthatha lelo joka lakho. Awuphinde mawami. Bekani ijoka lami phezulu kwenu. Thatha elakho. Ulibeke eceleni bese uthathe lakhe. Phekwe lakho. Lithi iBhayibheli uma uke wathathe lakhe phekwe lakho lele lakho alisenayo ivelu. Haleluya. Bazalwane umuntu angathela umuthi la awukhulumisa othi ozokweqala uzoshwabana unyawo. Mina ohamba noJesu ngifike ngeqe lingashwabani ngoba okwami akusekho kimi okwami sengikubeke kuye. Jesus. Uma ungakuhlukanisa izinto zakho uyisuse kuwe uthatha okukaNkulunkulu ukubeke kuwe lezo zinto ziyayiqathakela bayazi abantu baseRosbon abaningi bavela le mafarm vele oh Jesus lele kovayiwuka inkomo ingena ediphini inemkhaza akekho umuntu oleke icutha ngawani ivele ifakwe ediphini but mayiphuma oh Jesus iphuma umkhazi siselephi ediphini lento evezwa ile verse ithi thathane lami ijoka therefore uzobona ukuthi kwelakho kuliphethe kuzokwenzakalana yes once wakholwa kuJesu izinto ebezikukhathaza uyibambele wena ngokwakho ziyasuka ukukholwa kuJesu Kristu kukusiza ingqondo yakho bazalwane kusiza nanokucabanga kwakho kukususa nasethembeni lakho ubulibeke kumzali noma ubulibeke kugogo noma ubulibeke kumuntu nje Jesus singakhumbuzana ukuthi ithe iBhayibheli uqalekisiwe umuntu othemba lakhe oh Jesus oh Jesus elingashongo ukuthi likuma wakhe ethe nje likubantu once wathatha ithemba lakho walibeka kumuntu uqalekisa nifunde kimi uma usulibekile kuJesu la wathathe lakho uJesu ufunda kuye yes ngokuba ngimnene yes ngithobile ngenhliziyo into yokuba mnene bazalwana uyifunde esikoleni Jesus angeke uyithole esikoleni nento yokuthoba futhi angeke ukwazi ukuyithola esikoleni ake ngilungise lento ngoba nayo iyavela abanye bethu bayahlupha emakhaya bashoda ngokuthotshiswa nguJesu abanye bethu bayahlupha emndenini yabo nasemshadweni yabo bashoda ngokuthotshiswa umuntu uKristu angeke ukwazi ukuzenzela ngokwakho ingakho uqulayo ke wathi uyahluleka ngokwakhe wathi uNkulunkulu akathatha indawo yakhe so now lento yokuba mnene nokuthoba ifundwa kuJesu Kristu Jesus ngabe ngathi Sunday ngifundisa insizwe lezi ezincane ababelovile babebaningi bebanjwe imvula ngithi mina uma ekushaya ngempama amadoda uyokwenza njani zabhonga khona inqwaba yabafana lapha sebebhodla babhonga ngathi asifundeni iso elithe iBhayibheli umuntu uma ekumukula lokho lisho ngesizulu uma ekumukula lesi munikeze angeke ukwenza ungathobanga Jesus angeke ukwenza ungekho mnene angeke ukwenza ungafundanga kuye Jesus kodwa it's a principle eyashiwo uJesu and leyo nto wake wayenza baba umtshali na practical uma beqhamuka abazo attacker enye insizwa yahosha inkemba yashaya indlebe yes wathatha uJesu wayiphephetha wayibuyisela Jesus ngoba yena kenzi nje ngathi lithi iBhayibheli ukucabanga kukaNkulunkulu akufani nokucabanga kwakho abantu yes so yiki iBhayibheli lithi thatha ijoka ke lika Jesu ulibeke kuye bese ke uba mnene uthobeke lezo zinto zifunda kuye funda mama khona imiphefumulo yenu iyakufumana impumuzo nayo into ebaluleka kakhulu kunayo yonke engicabanga ukuthi yinto eyenza ukuthi abazalwane bathandile ukuletha imvuselelo kulenda yes haleluya phinda ma khona imiphefumulo yenu iyakufumana impumuzo khona ke imiphefumulo yenu izokuthola ke impumuzo yomphefumulo awuyilashwa yes kodwa ngingakusho lokho angeke ukwazi ukulapha umphefumulo ukuthi uphatheke kabi angeke ukwazi ukulapha umphefumulo ukuthi ukhathele yingakho kuyogcatshwa inyama kuyogqizisa inyama kuyohuqa inyama ngemlotha nayo yonke lento kuzanywa ukulapha hey bazalwane uma umphefumulo yiki iBhayibheli lithi ophuzela amanzi esiswini sakhe uyokugobhoza amanzi aphilayo Jesu
udinga ukuphuza amanzi anguKristu Jesu bese kuwe kuyagobhoza usuleke nje usuleke ungama la sine wathi ngenza practical ngoba vele sisemvuseleni bheka le usuleke nje akukho makeup awubazalani akukhuluma ipractical akho makeup akho ngisho rouge esiswini akugobhoza amanzi ayakwazi ukumhlina umuntu yingakho abazalwane mabethulele bathi ngeke nasibali ngoba uJesu yini ulilanga engemayaqala ekhanyisa akakhanyisi ngemumva kuphela kodwa uqala akhanyise nasematheni onyawo lomuntu akukho uzokhazimula nawe uma wasondelana noJesu. Nathi besibhlunganyana hayi ngalikhuluma liqiniso besibhlunganyana nje bazalwane kodwa sathi masihlangana noJesu uyibona nje ukuthi impilo iyashintsha ingashintshi ngakusebenza ingashintshi ngezinto ishintsha ngenxa ukuthi usuhlangene noJesu. Awe bazokwenza kanjani ke mawuhlangana noJesu nithi iBhayibheli uNkulunkulu uJesu wakwasiza enye indoda yathi kodwa ngiyathanda ukuhamba nawe ngicela ungilinde ngiyogqiba ubaba wathi uJesu kuyeyi bayeka abafile bangcwabane bodwa ngoba izinto ezifile ziyambambezela umuntu ingakho nomunye wavuka wabathethisa wathi nimfunelani ophilayo kwabafile besingamemezela leRosbom ukuthi into ephilayo ikuKristu Jesu.